Do pre par godina sudbina BlackBerry-a kao brenda kompanije REM iz Kanade bila je dosta nejasna. Većina njihovih uređaja koji su prethodno bili bazirani, odnosno osmišljani za biznis korisnike, počela je polako da gubi na popularnosti, imajući u vidu da su pre svega telefoni sa touch ekranima osvajali tržište, u ostalom znamo u kojoj meri su danas Android i iOS sistem zastupljeni i neko vreme bukvalno nismo bili sigurni šta će se sa BlackBerry telefonima dešavati. Međutim, BlackBerry je odlučio da napravi dobar korak time što je napustio svoj BBOS sistem, odabrao Android i tako su do nas došli neki od njihovih prvih uređaja kojim su oni se predstavili u ovom novom svetlu, pre svega Priv, koji je vrlo specifičan imajući u vidu da je to Android uređaj koji ima slajder i na njemu naravno fizičku tastaturu. Zatim smo imali dva telefona, DTEK50 i DTEK60, koji su bili, tako reći, klasični Android telefoni bez onih uobičajenih hardverskih elemenata koje smo često viđali kod BlackBerry-a, da bismo sad pred sobom imali jedan uređaj koji je onako punokrvni BlackBerry, koji zapravo ima onaj glavni detalj koji je uvek krasio BlackBerry telefone, to je fizička tastatura, ali pored toga, kao i svaki Android, ima naravno touchscreen i pre svega onda donosi ne samo sve ono što bi Android doneo kod svakog svog telefona, nego i mnoge stvari koje BlackBerry sa svojim telefonima isporučuje pre svega na polju sigurnosti. Valjalo bi pomenuti da BlackBerry uređaje od početka, dakle njihovog prelaska na Android, izrađuje kompanija TCL, koja je poznata i po tome da je u njihovom vlasništvu od nedavno Alcatel. I ono što je karakteristično u ostalom iz Alcatel telefone, to zatičemo i ovde, radi se o fantastičnom kvalitetu izrade. Postoje neke sitnije zamerke, konkretno malo se dugmići za podešavanje zvuka i za paljenje telefona drmusaju, međutim, pored toga kućište je zaista fantastično, dakle radi se o kombinaciji čelika i vrlo prijatne na dodir gume sa zadnje strane koja obezbeđuje jedan odličan hvat. Naravno, pored toga, fizička tastatura koju ovde vidimo je pravo uživanje za korišćenje, dakle, podsjeća nas na one stare dane kada smo sa zadovoljstvom kucali na BlackBerry telefonima. Bilo je od starta pitanje kako će izgledati uopšte ovakva kombinacija, dakle kako će BlackBerry uspeti da uklopi fizičku tastaturu i touchscreen ekran, koliko će taj ekran biti velik, naravno u današnje vreme kada su sve popularniji uređaji sa velikim ekranima, ogromna kocka bi bila da se stavi jako mali ekran na telefon, u smislu da se ne bi mogli očekivati fantastični tržišni rezultati. S druge strane, veliki ekran i još fizička tastatura napravili bi izuzetno glomazan telefon. Naš utisak je da je BlackBerry pogodio odličan moment, dakle staviš i ekran od 4,5 inča dijagonale, čiji odnos je 3,2, što možda ne funkcioniše perfektno sa svim aplikacijama, ali je u generalnoj upotrebi vrlo korektna kombinacija. S druge strane, tastatura ne zauzima mnogo prostora, međutim kucanje na njoj je prijatno, dugmići su dovoljno veliki i zaista može se reći da je ovo telefon koji je za samu upotrebu u smislu ergonomije odličan. Neke odluke koje je BlackBerry doneo u vezi ovog telefona ipak su nas pomalo začudile. Konkretno, hardver koji se nalazi u ovom telefonu nije baš na flagship nivou, dok s druge strane cena skoro da možemo da kažemo da jeste. Konkretno, Snapdragon 625 nalazi se unutar ovoga telefona i apsolutno možemo da kažemo da sve funkcioniše odlično, glatko. Softver je stok Android uz naravno pomenute BlackBerry dodatke, što ne dovodi do bilo kakvih usporenja u radu i korisničko iskustvo je fantastično. Međutim, kada korisnik izdvaja toliko sumu novca za telefon, moglo bi se reći da očekuje da dobije i najbolji mogući hardver. Ovde to dakle nije slučaj, međutim ne možemo reći da se radi o neprikladnom hardveru, dakle Snapdragon 625 je generalno procesor koji funkcioniše odlično, ne zagreva se i u samim sintetičkim testovima rezultati su mu dobri. Ovde je podržan sa 3 GB RAM-a i u suštini, ukoliko gledamo samo kroz korisničko iskustvo, nema nikakvih problema kada je Key One u pitanju. Još jedan detalj koji se lako primeti je kamera koja pomalo viri iz kućišta telefona koje samo po sebi nije preterano tanko i samim tim sugeriše da se ovde može raditi o prilično velikom senzoru. I situacija zapravo jeste takva. Senzor koji se nalazi unutar Key One-a je IMX Sony, dakle IMX377, što je senzor koji je korišten i na Huawei 6P smartfonu, koji je, kao što znamo, svi bio u situaciji, odnosno u mogućnosti da napravi neke zaista fantastične fotografije, to u svim uslovima. I samim tim očekuje se dosta kada je kamera ovog modela u pitanju, u suštini dosta toga i dobijamo sa njom. Slike koje se dobiju preko dana su zaista odlične.
Noću se vidi da senzor posjeduje veliki kapacitet, veliki potencijal i samim tim rezultati koje vidimo su prilično dobri, međutim onaj poslednji dodir koji softver jedini može da da je potreban, ne bi li zaista mogli da kažemo s radiofotografijama koje su na nivou Googlovih telefona, dok su sa druge strane video snimci fenomenalni. Pre svega stabilizacija je odlična, količina detalja je izuzetno visoka, naravno na 4K snimcima to je potpuno očekivano, međutim na Full HD snimcima ima zaista mnogo detalja, a toliko dobro su stabilizovani da čak i kada hodamo možemo da kažemo da video prosto klizi i dinamički opseg je dobar, prosto gotovo na nivou nekih kamera koje su praktično samo zbog toga i osmišljene, tako da generalno iskustvo i generalni zaključak koji možemo da izvedemo na osnovu onoga što smo videli od strane kamere je vrlo povoljan. Ono po čemu je BlackBerry uvek bio poznat kada je softver u pitanju su sigurnosne mogućnosti njihovih uređaja i tako naravno i kod ovog telefona imamo povećan nivo sigurnosti u odnosu na standardne Android uređaje. Pre svega za sigurnost se u najvećoj meri brine DTEK aplikacija koja proverava, dakle, praktično u svakom momentu kada se u nju uđe do kog nivoa je telefon osiguran u smislu postojanja šifri, otisaka prstiju i svega ostalog preko čega se pristupa osetljivim sadržajima. Međutim, i same druge aplikacije koje je BlackBerry razvio, poput, na primjer, BlackBerry Messengera ili nekih drugih aplikacija, takođe imaju posebne nivoe sigurnosti inkorporirane u sebe. Pored toga, i sama produktivnost je olakšana kod ovog telefona. Jedna od stavki koju vidimo u tu svrhu je Productivity tab, koji se u vidu jednog malog taba nalazi sa bilo koje strane ekrana gde ga korisnik postavi i u njemu se nalazi nekoliko stavki koje se mogu poređati, dakle, ovde sa desne strane u vidu tabova, evo, poput recimo kalendara, zatim taskova za taj dan, kontakata i ostalih, dakle, koje omogućuju prosto brži pristup korisniku do ovih zanimljivih stavki koje se pritom često koriste. Pored toga, evo, na ovaj način, dakle, možemo da aktiviramo prečicu do koje se pristupa pritiskom jednog od dugmića sa tastature long press, odnosno duži pritisak je u pitanju i konkretno ovde pritisnuo sam slovo G i zato vidimo da, pošto nikakva prečica nije dodeljena tom slovu, da onda on sugeriše koje se aplikacije mogu povezati sa njim. Naravno, to su aplikacije čija imena počinju na G, kao što su Geekbench, Gmail, Google, da ima još neka, verovatno bi dodao i nju. Sa desne strane, ispod dugmića za podešavanje zvuka, nalazi se i takozvani convenience button, odnosno dugme čijom dodirom se može pozvati neka od predefinisanih funkcija. Konkretno mi smo namestili da ona pali baterijsku lampu ili ti flashlight i tako na svaki dodir ovog dugmeta. Dakle, ona će se upaliti, međutim, kao što rekoh, moguće je podesiti i pozivanje neke funkcije ili recimo pravljenje screenshota, okidanje fotografije ukoliko ste u kameru aplikaciji i tako dalje. Dakle, ovo je prosto jedno multifunkcionalno dugme gde korisnik može i pored toga što već preko tastature ima gomilu opcija da podesi sebi za korišćenje još neko od stavki. Takođe, vrlo zanimljiva softverska pogodnost koju BlackBerry ugrađuje u svoj sistem je i BlackBerry Hub. To je dobro poznati sistem koji omogućuje da se sve notifikacije nalaze na jednom mestu, odnosno on ovde, kao što vidite, kombinuje mailove, poruke iz WhatsAppa, pozive, što propuštene, što primljene i sve ono ostalo što se javlja, dakle, u notifikacionom baru i u neku ruku olakšava praćenje notifikacija korisniku, s tim da postoje i neki problemi u izvedbi konkretno funkcionisanja ovog sistema, zato što, na primjer, ako dobijete mail preko Gmaila, stići će vam obaveštenje preko BlackBerry Huba, ali takođe i preko Gmaila. Dakle, potrebno je malo kroz podešavanja podesiti da on funkcioniše onako kako bi se korisniku to najviše svidelo. Na kraju da sumiramo utiske i o ovom uređaju. Dakle, BlackBerry je sa modelom Key One uspeo da proizvede telefon koji pre svega nudi manje više sve ostalo što i drugi Android telefoni nude. Međutim, ipak se izdvaja i možemo definitivno reći da je po mnogo čemu poseban. Pre svega, ovdje imamo jednu fiksnu fizičku tastaturu koja pruža fenomenalno osjećaj pri kucanju. S druge strane, tu su uobičajeni BlackBerry sigurnosni servisi koji onima koji to žele sigurnost podižu na viši nivo. Tu su i pojedine aplikacije koje služe da se produktivnost popravi, odnosno unapredi u određenoj meri, tako da zaista imamo jedan miks hardverskih i softverskih detalja koji se ne mogu sresti ni na jednom telefonu i gotovo da možemo da kažemo da je Key One jedinstven. Ostaje još samo da se vidi koliko će mu ta jedinstvenost pomoći na tržištu. Čini nam se da je početna cena koju je BlackBerry postavio za ovaj model možda donekle previsoka, međutim,
Kao i uvek, početna cena je samo početna, podložna je promenama. Vidjet ćemo kako će tržište prihvatiti ovaj model i u suštini volili bismo da on bude dobro prihvaćen, imajući u vidu da ne bi zaista bilo loše da se pojavi nekoliko sličnih telefona ili eventualno, tako da kažemo, varijacija na ovu temu, s obzirom da bi to prosto obogatilo Android tržište gde deluje da je prosto poslednjih godina prostor za inovacije prilično sužen i samim tim uvek se obradujemo kada nam na test dođe jedan telefon poput ovoga koji zaista ima po čemu da se izdvoji. Pratite našu YouTube stranicu da biste videli sve sadržaje koje pripremamo za vas. Uskoro se bliži i IFA sajam u Berlinu, gde će biti predstavljen veliki broj uređaja, bit ćemo tamo i pokušat ćemo da pokrijemo što je veći broj novosti za vas, a u periodu nakon njega očekujte dosta testova i članaka o tome šta smo sve tamo videli.